Kawaipat kaliang ke parti kalaong. Bekannya keren bat ke sarkar jela bakan perkat ban penrung ya kiriu tepet naga jela. Banya dan lang haka expert komiti namar ki kam sngotu kamba ya kalong kaman kiriu lum haka jela. Ken siliang kemat yanu ru. Nakabakan taj pat banya thulut iki pratali ki jing ajing mot ki baka parti kalawan IT haka chairman jong ketika komiti ke Dr. Amprin Lingdo haka no paisngi jong khat sau trek unaitung arja arpulai. U Dr. Gemino mau tho ulaong. Baka komiti kan sarai kita gijing ajing mut syak expert komiti. Nakaliang juli ke parti lawan ban ya kendu yang chairperson bakli ya kenika komiti on reservation and roster Dr. Amprin Lingdo. Nama kemban supan kenmau baka dia kalai kuai tarik tuan penai mi London kejingelang jongki political parties baru akan dikajelang Meghalaya. Hadian kecingalang Ladon lu kerai bah nakaliang jungki political parties kini ajimut akabaide bat kini ka reservation policy bat ka roster. Ke kumboki atipi bahkan ka reservation policy kadi kamat kebalaya keren di babun ki kenhun naduk ki political parties naduk ki seng bahalang naduk ki other stakeholders bapir yang berangkam ban ya kami banyak seni ban review ya kini ka reservation policy bat nakalian macam ni ke parti lu kemanjuan kenmau maka assembly election ke beladem ila besok ya kini kaman haka manifesto jang parti badan kampan review ya kan ke reservation policy de hadian ka jing ajimut nakalian jong kan ke komiti balakli nakalian jong Dr. Amprin Lingdo tinggi nakalian jong parti nila simkia ba haba baidi bekani ke kam memang ni semua ba kani ke reservation policy ke de kawai ke balaktik ha ya ka jimut berhat jong ki pat ba nam shong haka ni kita lah kejuni, bat kamtam, haka bayi bat bat ni ki Chapman Real with part mo. Atau mungkin major tribes dan state kejuni. Dia nak kalian kejuni ngilah simkia, haka bayi kejuni, bat ngilah shong kembah kat sausin ki jingelang. Nak kalian jumpa parti, ke core committee jumpa parti. Lengkap buat ki MLA, ki MDC, ki party leaders, nilai syong, nilai atai, sani bah, boleh dibekani. Buat ke ki jing ajimut kebabahatam kebalong non-discriminatory but acceptable to all the reserved categories in the state of Meghalaya. De nilai khotru kaptu katni ki legal experts, idon kembang lainut nakalian jongki, di idon ki academicians, kiba nilai engage nakalian Jongi mengilayo menyatai yo menekan mengilayo sibun kejimut nakalian kejuki dia bat khadlu khadwai bo nakalian kejongi hadin ba kadi komiti kala terwa bang di ban a jimut tingilayo menekan do Dr. Amprin belum chairperson bat nakalian kejongi iru ilapen pau ya kedi smokeman nomor ba yung padon kenu the political party lawan Chakmat man ajimut officially hi kedai parti UDP ke belah ajimut hak baide buat kena reservation policy buat roster system de nakalian jung i lapan pau ya jadi smokeman bai yong ba nilayo menta ya kini kimat ki belabu nakalian jung ki ibu kuma partly kimat nakalian jung i partly ki observations. But ya kini ki observations nakaliang jong chairperson in sahaban rapat mo siya ke expert committee dia kan syong pada ke expert committee dan examine ya kita kijing ajimut dan ki observations nakaliang jong party kijungi di ko makalong menta nakaliang jongi officially nila ai ya kita ki observations buat ikhmidenti ba ya kita kijing ajimut jongiru ban nakaliang jong kini komiti ba clear di
Dr. Amperin Lindo bat nakaliang jong ke expert committee ke ba ke sarkar kan thum mentah ke bitnya ya ke cing ajimut nakaliang jong ni dinakwa hiban ren ban umpah padma ya kita cing ajimut nakaliang jong ni den re hadin balaya kren bat chairperson pada yong ba kan hahi yamanta namar bangin habang up say kiwi lu cing ajimut bat yakini kendang long confidential namar ba yakini kin habang rakon syakan ke expert committee bat din ni kata ba akan yang jong ilu yong ba to yamanta ni snapshot den re ni la pasang ban penyandur ba ya kita cing ajimut akan yang jong ni aka bide ba reservation policy poster namba kanung kata yanoi oh pihak banyak suatu kan digawe nilai don lang bagi garut oh ban nilai don lang bagi ki yang ke state nadu sedang kena sekolah doa ban nilai don lang harus juga state nilai im lang harus juga state sampu itu lagi sistem kelak telun kelayan tiga don kata bagi burung marketing ban habangi knibian yang kan reservation policy itu kamut ba ini ke reservation policy kan ketat ya kan lo mo ya kan lo kecat bendiri kan ke state ke jungi bat ni persang ben penwandor hantar komba kan dia ke jing ajimut ke jungi kan wara ya ke jing bha na kamta kecat bendiri depan di badan kan ke state ke jungi the tribal population the major tribes kiwi tribes ke badan kan ke state ke jungi namba pemorong yang tim hari sampai ke bahasa Siliang ini nuru kan long non-discriminatory and acceptable to all the reserve categories in the state of Meghalaya. Kata kali ke jingkuat nilai don lang sang kuih lagi snem macam don kanu ke jingya tut mo wah kata nak mengira kotai di hendrai ni kuakan ben penwandur lemah ba ni long concern na kementa disamla ini di bawah kamu macam mo ni long concern ha bayi di buat kecing kerdu ha bayi di kam kacang kena kalian ngelungi ada daya tambah ni ong ya reservation policy ni keren lu ha bayi di buat ya ke job creation lu bana kalian dong ka state government ke joni bana kalian kiwi ki stakeholders mo makin le shitong ke man penmi shishu ki kam ki jam na kementa ikun sama joni ke bedan ki jing ki kerdan puli ki boper ki bom dan ru ki kerdan puli boper di kumno ba mo inyo ya kita ke kam kecam ke bobet ke bom yang dia kata ketika jing kuat dengan jing tu dua ya questions ko ba IDP ka ai kandai based on population but review we ganita reservation post ni nila ai ya ka jing ajimut ke bab hatam mo kemengelong mentan bila ekran bagi chairperson yang bahaya kita kecil ajimut nak kalau bagi semua hal berapa kuat bah nomor bahkan ni kan dah cakap ni ke expert committee tambah pihak man semua tu pada kan gawe maka reservation kita nak minta ya no ketemu nak minta kita sadian lainnya tu hot let's say kita ke kabai di berkajing bun beriu na kajing dulu beriu ketaruh dekat bentar bahwa ini kami menyepen dengan syong haka expert committee pada bahkan fed halus ketaruh Hakawai pat kaliang ke parti kalaong bekannya keren bat ke sarkar jela bahkan perkhat ban penrung ye kiriu tepet na ke jela banya dan lang haka expert committee namar ki kham ngothu khambha ya ka long kaman kiriu lum haka jela natrai na kaliang ke sarkar tu kanjir ya kita ki expert ki bahkan san kibatip bande kumno hakabai di begini kan kila bande ki constitutional experts kila bande ki mo ki legal experts kila bande ki demographers kila bande ki social scientists kila bande mono ritang kawai pate ya suka ban ong hande bahwa ni dan kami kita ki experts hande ni ko man ajimut na kaliang jong seng jong iru mengidan kam ban pendrum se ki experts na kani state ke jongiru mar ha kani state ke jongiru ki don hi ki ba don ke ting smothu
kebakam janai. Let's see how we live a clinical resolution policy. Mo, mendai ya wal ong ba tangita kuat sebenarnya kibalaban patai mo. Genre niru nilaban ajung cucu. Kamar kidon. Ni kibala syong kibala sah hang ni mo. Kibala kha kibala im hang ni. Nangin ba akan dikejar berjung niru. Kidon ni kikrau perkat. Kibala ban ajung mut. Jeladang iyo saar ni lain mut. Bandon akan ke expert committee. Nak cat menteri tu ni, nak cat menteri tu di Garo. Nak serai kata lele kan tamha sesu. Nomor ngintip ya ke local situation anlong kamno. Ngintip ya ke local sensitivity ke long kamno. Pi tikata kan ga jing ajimut nak kan tu ni. Wala singin sa ajimut ya sarkar ru. Wala se shimlang ya ki expert ru. Ki badan nak kan ke jela pe tu ni. Ki bala man ajimut ru. Kan man kampen bahasa sesu. Ya kan ke kau. Yang ikmilenti ke jing ajimut tu ni ru. Makin pedang kan. Ini bersyuk ajimut. Tambah mo tambah gila syuk ajimut deh. Ni ajimut nak minta ke bawah hatap nak minta ikut sama ajumi. Nak minta ini gicat bendri. Padahal nak ke state ke jumi. Mo kasih jantian karu berkontak kita. Kayak ke bawah hatap ni ajimut dia kata. Dihindari pada kalau gijing ajimut jumi. Let's see kita ke expert committee kalau man kamban susu, man penbahas susu kalau tajing ajimut, jongi, dia kata lu min apa pada. Harjik syang dai ban keren ni kan dia mau aku mengalong, andre jat bok kila keli kata kecing keli, nila bu ya kata kemat. Nila bu ya kata kemat ru, namar ba ni perkat atau mentah kini kibeduk, kibesiton, kibejenjar, kiba wan laki long yang long sem kibeduk, ba ya kiru badi ban bu hak mantap